بطاو و روناهی بچونا خمه بخوشی آدمه به اوینا بلبل به بهنا سلگل صد ریز و سلاف به مسک و گلاف اولین دلال هنرمندین هیجا هون حموم خیرهاتن سر سرا و سر شعبارهاتن. مساء الخير ايفار باش باري الروم. نرحب بجميع الحضور وبجميع الفرق المشاركة في مهرجان أوركيش الثالث تحت شعار بالثقافة الكومينالية تحيا أصوات وألحان الشعوب. أهلا ومرحبا بكم وأسعدنا حضوركم. جيجيان حتى كندو باجارا تاكو شينا ما يا آزادية يا سر هيمي كدوغوتن لسر غورا من بني بسينن ام ديداري ولاتي خانا يا سر هيمي كدوغوتن جبونا آفاكرنا چاندك ديمقراطيك چش دستي ما به امي بكن يا سر هيمي كو هر تشت جبو آزادية ولاتي خواه كرنا قربان ده حضور حمو حوالين حاضر ده ام حمو حوالان بدخوين دقائق رزقتنا جبو بيرانا شهيدا. ندعو جميع الحضور للوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء. شهيد ربيري تكوشينا من ساكن تجاري نامه شهيد نامه. الشهداء هم قادتنا المعنويون. جارك دنه ام بخير هاتنا حمو ميبانين خودك حمو كسايت سياسة مدار سازين جواكا سيفيل ريبا بريا خسريا ديمقراطيك جحمو قني مرا ام ديفيجن هون بخير هاتن سيامين مهرجانا اوركش يا موزيكي یاد بین درشمه بچاندا کومینال دنگو آوازن گلان بجین دبه ام به مهرجانا پیروز دستریده لریبر نتاوا دموکراتیک ریبر آپا پیروز دکن لحمو دایکن شهیدان شروان ما ولگل خواه ام جوانات بجن به مهرجانا پیروز بسر کفتن الوا پیروز دکن پیروز به پیروز به پیروز به. الإنسان والشعوب هو الأجمل حين يغنى بروح الكومينالية. اولین هیجا دوی مهرجانا مای پیروز ده گل کومن بنابو دنگ کومن کبراسی دنگ خوابونا دنگ شورش روجاوای کردستانی یا با کور روجلات سوریه دنا باوان ده میوانین ما کومن کجدر و هاتینی به تایبجی هنرمندا ما جین داخن جو کوما روز یا باجان زاخول باشور کردستان کوما میرزو یا شنگالا بریندار حاضر بونه ام دیویژن هنج شنگال حتانی روجاوای کردستان سر سر و سر چابا هاتنه. بردامه ما یا مهرجان لسر سه روزان وی بردام بکه. روزا یکم پشتی آخافتن سیاسی کومین نامدکار و بنابه تفچان کومین کو بجدارن هنرمند جیدا قنجو کوما بوتان قامشلو کوما اسمن یهلالا زیرین کوبانی دفاف الفرات یا رقایه کوما شهید خبا تربسپیه کوما شهید هیوا هلالا زیرین عفرین
و کما سردم آباجاری حسکه امی آنا جی بری خواه بدن آخافتنا کمیتا آماده کار هنرمند مهنجا اول باران دل بهار برا کرم بکر ای دل بره وی دل بره وی نازقا دم تمره قامت جموما فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردن لطیف وی نازقا قامت حلیف قامت جریحان ظریف ویران از مالم خراب حين تعزف فرقتنا تنبض القلوب وتعلو الألحان وكأنها دروب تجمعنا الأغنية في حضنها الكبير فنبدو جميعنا صوتا واحدا منير رحبوا معنا بفرقة الشهيد أسمر هلال الزيرين كوباني فلتتفضل مشكورا شفتکی گنج بود خواه بنابه کمیتا مادکار همجی بنابه هفسروکن تف چانده دو کومه ما یا هلال زیرین و کومه حلب جی راستی جی ایروی بجداری به مهریجان ما ببانا لی مخابن جبر هشمندیان جار پرست آبی حکومت آدم کی ری ندن که او کوم بجدار ببن امسلاوی خواه جبر کش مهریجان و کش یا موزیکی را جبو هر دو کومه ما این حلب را لی دکن ام دبجن هر بجی جبو خوات آور اون هنرمندن هوزانن دنگ کردستانن او رومتا شر و گندن وان تومار کرد دیروکا گل هوزانن سر بلندن اون اینکو هم شربانن هم جی هنرمندن کما دریزه ده هون و کما سردم چفککی گل كلمتي دما بی خواستن امی جیجیانی در باسی مرنه ببین پیل به پیل سر به پره به هزاران کس تمری کروان شهیدان بود شهیدان ناس بکن سرانسر نزیک نبین چاوی خواه کن خوینا شهیدان نه ارزانه دستور ندن کسی که بدلو به خوینا پکروانان بیلیزه دوی هون جبور ناهی مزن امر و واهی کار بکن به مسئولیت لهمبری بیماف و هیز نیاران بسکنن و تشتا پیوست بکن گر هون دخوازن مزن ببینن و جفاکا دموکراتیک آفا بکن شهید خناس بکن الوان خودی درکبن اب ارکی گلی می ولا پاریزه ریبری نتوا دموکراتیک عبدالله و جناب پارتیزان چند بوهای نه ارزانه آواز کلیل کن گشت که
بدنگی وان ولات خوش دکن هنرمندن خودی کردستان هوالو هوگر بندستان آنا درزه ده هون و کما بنابو دنگ جباجار تلبسفیه هون و کما شهید ولات کرم بکن شهید خبر کرد اولا هیجا امیانا جت البسفیه بری خود بدن هریمه که چیای کرمنج هریما عفرینا دفتران هون و کما شهید هیبا یا هلالا زیرین جباجار عفرینه چپ کردن اولا شخوش بو اب مهریجان ما یا ارکش موزیکه هن پیام پیروزباهیش برهاتنه یک جوان هنرمند می نامدار هنرمند شورش سوریه دیناس کردن نامش بو ویجش بو مهاتیه سمیر شخیره امی بهمره لویدیوی تماشا بکرد بهالرسالة ابعث بتحياتي للفرق المشاركة بهذا المهرجان تحية أيضا للمنظمين الحريصين على أنه تلعب الأغنية دورها الثقافي والجمالي إن كان عبر التعبير الحداثي المتجاوز للقوالب التقليدية أم عبر استلهام التراث واللي هو روح الشعوب تعبيرها عن ذاتها. والأغنية أكدت عبر التاريخ الحقيقة عن قدرتها على حمل المعاني تجارب الشعوب، بل واستطاعت أنه تكتب التاريخ جنبا إلى جنب مع الكتاب والمؤرخين. وكنت بتمنى لو سمحوا الظرف بأنه يكون بينكم ليكون لنا فرصة الحوار وتبادل الأفكار حول واقع الأغنية ومستقبلها، إضافة إلى التعارف الشخصي بين الفنانين والأدباء المشاركين اللي هو مكسب دائم من خلال أي تظاهرة فنية أو ثقافية، وبانتظار أنه نسمع عن أعمال جديدة مميزة من خلال هذا المهرجان. ختاما أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والفرح. سلام. جالكي سباس نشكر الفنان الثورة السورية من مدينة حسكة باسم جميع المكونات. نوجه الرسالة إلى الفنان الثورة السورية سمير الشخيري جالكي سباس عسسي امتصاله ديوانا لهولا سردان شبكة كيام جمع حموكوما. نلتقي غدا في تمام الساعة 3 عصرا لنواصل رحلتنا مع الفن والتراث على أمل أن يكون هذا